Pemargin piodalan padudusan alit, ring pura Puri Agung dalam tarukan pejeng tampak siring gianyar, kasinap sandi kanter langsung oleh pemangku Ageng Pura. Piodalan pedudusan alit ring pura Puri Agung dalam tarukan pejeng sampun kekawitin dawag tanggal 21 September sanilintang untuk memargiang upacara mapiuning pacang piodalan raris ring tanggal 17 Oktober kemargiang upacara mecaru pancakelut miwah mendak tirta peguluh ide betaru putra sami ring tanggal kalidas Oktober sanilintang. Kelanturang ring tanggal kali likur Oktober antuk nadunang ide betare melasti murodaksina miwah ngelinggihang ide betare. Tanggal 31 Oktober kemargiang puncak karya sani kapuput oleh ide pedanda Bagawan Tepura. Pemargin upacara penyineban puniki kemargiang ringgalah tengai kaduluran antuk nadunang ide betara miwah ngwaliang ide betara dalam kawitan lawang meru ring suang-suang saha taler kapuput antuk ngemargiang pangubaktian sinarengan. Upacara penyineban kaenter oleh pemangku Ageng Pura Puri Agung dalam tarukan. Cara dudonan nyinep lawang kawasan diantukan ring penyineban sekar wonten sana dibi sampun ring sana secara karena makin pemarginya wantah secara simbolis pewayangan ide utawi ngapiwatane perlingan ide ring lain makin jaga kesinap ke genah ide ring san kami utawi yang diki linggih ide ring linggih meru diki punika ya makna harapan didiang ring paro gotro sendano dalam tarukan duanin puro diki dumun wantah purin ide betara dalam nah makin sampun sido metangi tadi Puri Ageng pisan ring di jejewetan damu ide duanin duk ngerembo utawi nangun karyo tahun 96 wenten kadi bos nunas bos ring di jeje damu ide wenten ring sejebak jagat Bali pingkalih ring Indonesia mang desido ledang pedak tangkil ring Pura Puri Agung duanan riki wantah purin ide. Melarapan pemargin piodalan pedudusan alit puniki keabtiang ide betara kawitan sida ngicenin kerahajengan miwah kerahayuan majeng samian semeton taler krama Hindu. Suparyana Bali TV.